Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapat basecamp. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki yang normalisasinya kurang lebih makan waktu 4 jam, bisa lebih. Mudah-mudahan jangan. Adapun trek yang ini lumayan nggak terlalu berat juga, seperti patak pantai dan yang lainnya. Jadi agak sedikit landai. Nanti kita bertemu dengan 3 basecamp sekaligus, yaitu Kalelunggu sama Drawati di persimpangan jalan. Maka dari itu, sebelum kita melakukan perjalanan jalan kaki ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan kita ini. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Prabu Biadeng. Siap. Halo. Mana kita ini? Naik dong. Berapa ya? Diek. Pintu langit. Kalau kelamaan ntar kita makan sore di atas. Dingin. Iya. Rame-rame dulu. Pos 1. Kan dulunya ke sini lagi ya, Pak. Iya nggak, Pak? Ayo. OTW pos 2 ayo. Ya. OTW pos 2 ayo. Pos 2. Di depan pos 2. Rimis. Pos 2. Mantap. Tukang foto. Lihat mana ini? Kanan apa kiri? Bagusnya mana ini, Gi? Tapi habis sih bagus kanan. Kanan. Iya. Tapi sana sih, kanan mau kiri. Yaudah kita kiri aja. Magnet juga ini. Udah lurus mah jalan raya. Iya bener ya. Kalau mau lurus mah jalan raya. Nah, naik gunung sih kita mau naik. Nah, sama aja lah kanan kiri, oke lah. Gas. Nah, lu kiri Nan, di jalan yang buruk. Nah, nih anak pesantren, jalan yang kanan, jalan yang benar. Nabi itu yang bagus kanan. Ya udah sono. Jalan dah. Gua ngengko aja dah. Kawasan Akar Cinta.
burung jalak. Alhamdulillah sampai puncak perahu. Puncak perahu. Puncak. Sekarang kita tempat camp. Bawah Nan, tempat camp Nan. Turun ke bawah. Ucil udah nungguin kayaknya noh. Ya, kita nyari tempat camp. Pasukan tim pembawa beban berat. Porter gimana? Sabana, cantik banget perahu. Cantik banget. Datang di camp area Telaga Burung. Kita camp di mana ini? Sono kali dah, yuk. Dulu kawan, pakai rokok si Geboy sebelum diriin tenda. Ya udah, Ntar gue bawa balap. masak apa? Masak minyak. Oh lu tadi bikin video ini bang sebelum bongkar carrier itu ya? Kagak jadi bang. Gak sempet. Udah balik lagi bang ya? Udah masih amat sih. Kamu masih amat. Aku yang lagi cantik lah guys. Di. Lipstikku masih ada nggak? Gak ada. Jangan kayak gitu lah. Lu udah sikat gigi belum? Belum pakai bedak belum? Jangan bilang-bilang ke orang ya gue belum sikat gigi. Wih makan malam. Yang pengen aja itu bang. Ada cabenya yang pengen. Cuci tangan bang Topik. Silakan. Hah? Cuci tangan. Apa? Peler lu. Makan malam kita hari ini nih dari Chef Iqmal Ateng. Mana Teng? Ya begitu dah pokoknya. 4 sehat 5 ngenyangin. Sepuak. 4 sehat 5 sempurna 6 ngenyangin. Wede. Wede. Ya Cil. Nih dieng. Makan guys. Makan. Nih dieng. Dieng. Jelek banget muka lu. Bang gitu mah Makan dulu. Pagi ini kita akan pergi ke Sunrise Camp Patek Banteng sama teman-teman nih. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be Bawa ke atas, bawah. Perahu via Dieng. Oke.